Yes, inshuti z'akadasohoka bakunzi bo kuri official rero turagarutse turi mu demokarasi ya Kongo ifite amateka maremare ashingiye ku bibazo by'umutekano byakomotse ku ngaruka za jenoside yakorewe abatutsi by'umwihariko mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane mu Rwanda ubwo abarwanyi by'umwihariko ba ex-FARI interahamwe bahungiraga mu gihugu by'umwihariko bakihuriza hamwe umutwe wa FDLR. Uwo mutwe rero wakomeje kuba kimwe mu byateje umutekano muke by'umwihariko mu ntara Kivu y'Amajyaruguru kuva mu mwaka w'ibihumbi 2021. Umutwe wa FDLR wongeye kubura intwaro wivangura n'ihuriro rya AFC M23 ariko kandi uhura n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC mu mirwano ikomeye cyane yatumye ibihugu by'abaturanyi bihunga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko ibihumbi by'abaturage bihunga. Urakoze cyane. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero by'umwihariko ishinza katurebe ishinzwa n'igihugu cy'u Rwanda kuba cyarabaye intandaro y'umutekano muke ndetse kikaba kigize gutya rwose gishyigikiye FDLR mu buryo ndaje gato nyihanganiraho mu buryo bukomeye cyane. Ikindi kintu gikomeje kugenda kigaragara mu bihe bitandukanye habaye ibiganiro bigamije gushakira umuti w'ikibazo cy'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, birimo ibiganiro byabereye i Nairobi, Rwanda ndetse n'ibiganiro byiswe ibya Iduha byari bigamije guhuza leta ya Kinshasa ndetse n'umutwe wa AFC M23. Gusa ibiganiro byagiye bisubikwa cyangwa bigahagarara bitewe no kutumvikana ku ngingo z'ingenzi zirimo no guhagarika imirwano ndetse no gukura ingo mu bice byari byafashwe. Hari kandi amasezerano atandukanye yasinywe hagati y'impande zishyamirana arimo ayi Washington yavugaga ko gukura ingabo z'amahanga ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no kubahiriza ubusugire bw'igihugu. Perezida Ndayishimiye yibukije ko ayo masezerano afite agaciro kandi akwiye kubahirizwa n'impande zombi. Yagize ati nubwo icyizere hagati y'impande zombi kitari ku rwego rushimishije, amasezerano yasinywe agomba kubahirizwa. Inzira y'amahoro nta gusubira inyuma guhari. Kuyobora iyo rero mu gihe cy'umwaka umwe bihanda yishimiye inshingano zikomeye zimize guhuza ibihugu bifite amakimbirane no gushimangira uruhare rw'imiryango y'Akarere na EAC na SADC mu gushakira umuti ibibazo by'umutekano. Yagaragaje ko kandi iyo izakoresha inzira zose za diplomasi zirimo iby'ibiganiro by'imbona nkubone, kohereza intumwa zidasanzwe ndetse no gukorana n'umuryango w'abibumbye kugira ngo amahoro arambye agaruke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Ati uruhare rwacu rero nk'ubumwe bwa Afurika ni ugufasha kuganisha kugira inama impande zishyamiranye, tuzashakishiriza hamwe kwemeza amahoro arambye. Ku rundi ruhande kandi ubuyobozi bwa AFC M23 bwagiye bugaragaza ko impungenge ku ruhande rw'u Burundi muri iyo ntambara bushinza ingabo z'igihugu cyabo gukorana na FARDC mu bikorwa byibasira abaturage bo mu bwoko bw'abanyamulenge mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Umuyobozi rero w'ihuriro rya AFC M23 Colonel Nanga yasabye imiryango mpuzamahanga gukurikirana hafi ihohoterwa rishingiye ku moko, kurengera abasivile. Ibyo yego bikiyongera ku bibazo by'icyizere gike hagati y'igihugu byo mu karere, bigaragaza uburemere bw'inshingano Perezida Ndayishimiye atangiye mu buyobozi bwa AU. Kuba Perezida w'u Burundi asanzwe afite ingabo ziri mu butumwa bwo gufasha leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishyura ubuyobozi bwe mu manzanya ikomeye. Ku rundi ruhande kandi agomba gukomeza umubano w'ibihugu byombi. Ku rundi ruhande kandi akagaragaza ubunyamwuga n'ubutabera mu guhuza impande zombi zishyamiranye nk'umuhuza utabogana yibeshya ku izina rya Kisekedi. Turaza kuba tubikomosaho, turaza kubabwira yuko kandi nyamuneka ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko bikomeje kugenda bifata indi ntera muri rusange. Ibyo byose turaza kuba tubikomosaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugende tuba updatinga Igoma bimeze bite ku kibuga cy'indege nyuma yuko
bivugwa ko hagiye kuba hahagurukira indege zigiye gutangira kwerekeza mu bice by'umwihariko by'umujyi wa Uvira. Turaza kubikomosaho nyemera tudatinze rero, by'umwihariko twinjire ahitwa za Puwezero, tubanze tubapudetinge. Puwezero nyamuneka yamaze kuba Puwezero, ariko kandi muzi no kunyura tubabwire yuko muri Fizi naho ibintu birakaze. FARDC yemeza yuko ikigenzura Puwezero mu gihe 23 yo yamaze kuba by'umwihariko iyi Puwezero rwose iyicakira mu buryo navuga ko bwihuse cyane. Tudatinze rero nyemera babwire ko nyamuneka ibintu byamaze kuhindura isura. FARDC yahakanye amakuru yari yakomeje kugenda akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse no kuri réseaux sociaux avuga yuko kiriya gice kigaruriwe. Ndagira ngo iyi nkuru tuze kwigenderamo neza, ngira ngo nze kubabwira operation 23 yakoze nyuma yo kubabwira ibinza FARDC yamaze kuba itangaza cyo kubabwira operation 23 yakoze ikigarura by'umwihariko ibice. No kuvuga ngo igisirikare cya Kongo cyavuze ko ayo makuru ari ibinyoma, kandi ngo gihamagarira abaturage gukomeza kuba maso nkuko aya makuru akomeje kugenda abigaragaza. Nkuko rero itangazo ryashyizwe ahagaragara rivuga ko ibirindiro by'ingenzi bya Puwezero mu bice by'umwihariko bya Puwezero ngo bigikomeje kwamo ingabo z'abarundi ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Umuyobozi w'agateganyo k'ibikorwa bya gisirikare muri soko ya kabiri n'intara ya Kivu y'Amajyepfo bamwita Koloneli Opoko Bangala Michael yamuhagariye abaturage gutuza kugira icyizere ngo by'umwihariko ku ngabo z'igihugu. Yashimangiye ko FARDC yiyemeje gukomeza ibikorwa kugeza ubu ubuyobozi bwa leta bukaba ngo butari bwava mu bice by'umwihariko bwamaze gufata. Nyamuneka Puwezero hamaze iminsi mu muripuko aho ku rwego rwo hejuru, ngira ngo murabizi igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC gihangana bikomeye by'umwihariko n'umutwe wa 23. Amakuru none amaze kwakira amakuru atariyo ivumbi yamaze kuba angeraho, nuko ubu tuvugana igice cya za Puwezero ku munsi w'ejo mu masaha ya nimugoroba, nyuma yuko igisirikare cya 23 kizengurutse kikatangira kurekuza by'umwihariko cyitwa amakompora yo ku rwego hejuru. Abasirikare ba FARDC n'ubundi batangiye guhita bafata utwabo batangira guhungira muri za Fizi. 23 rero igenda isatira Puwezero kugeza amadinga. Rero amakuru twamaze kwakira ku ruhande rwa 23 nuko byibura 95% Puwezero yo iri mu mako ya 23. Urumva igisirikare n'ubundi cy'abarundi gisigaranye 5% kandi se 5% ntacyo kavuze. Ubwo rero bishatse kuvuga ko igisirikare cya 23 isaha ku isaha nyamuneka iyi Puwezero yose noneho iraza kuba iritombe gusa na 95%. Urumva uko byagenda kose ni tombe. Nshuti z'akadasohoka rero, uretse kuba by'umwihariko iyi Puwezero ibyo byamaze kuba agatiranza bakanyina wanzamba, nimera nkubwire yuko kapiteni wa FARDC by'umwihariko wacitse intege ari kugira bagenzi be inama nyuma y'imirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda iba mu bice bigiye bitandukanye, nyuma y'urugamba rukaze rukomeje kugenda by'umwihariko ruba mu bice bigiye bitandukanye. Amakuru namaze kwakira nuko ubu tuvugana mu bice bya hano mu bice bya hano muri za Uvira naho ibintu birakaze. FARDC yatangiye kugenda ayikuramo gake mu buryo bwihuse cyane. N'ubushakashatsi rero nanone by'umwihariko bwagiye ahagaragara ku myumvire y'abantu bibaza ku bigaragara ikushaka kanama nyamuneka cyangwa se amaze kuba ayobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Turaza kurebera hamwe imwe mu mirwano ikomeye cyane yamaze kuba ica ibintu ku rwego rwo hejuru, by'umwihariko mu bice by'imisozi miremire y'Iminembwe. Ibintu byakomeye byamaze kuba ibindi. Turaza kuba turebera hamwe imirwano ikomeye cyane yabaye ahitwa Rwisankuko, hakozwe operation idasanzwe yasize igisirikare cya 23 by'umwihariko cyitwaye neza cyane. Turaza kuba tubikomoso tubiva imuzi n'imuzingo, ariko kandi turaza kurebera hamwe bimwe mu bitero byabaye kuri Puwezero, bikaba ari ibitero
byari bikomeye cyane muri rusange. Sindi butinde rero, nyamuneka murabizi yuko nk'ubitambangura myemerera duhite twinjira mu cyitwa amakuru kugira ngo turebere hamwe byinshi biri kuvugwa muri ano masaha ya mu gitondo. Minisitiri w'intebe by'umwihariko w'u Rwanda Dr Nsengiyumva Justin yasabye ibihugu byimbitse by'umwihariko mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kutagira uruhare mu buzima bugamije gushakira umuti ikibazo kimaze imyaka myinshi gihungabanya akarere muri rusange. Ibi yabivugiye rero mu nama y'abakuru b'ibihugu ba guverinoma bigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe iyo yabaye tariki ya 14 z'ukwa kabiri 2026 ubwo hatangwaga raporo ku mahoro n'umutekano bya Afurika by'umwaka w'2025. Muri iyo nama rero u Rwanda rwagaragaje ko kugera ku mahoro arambye bisaba ubuhuza butageze aho bugobagamira kandi